Negociante mini mercado Becora husuba governo atu halo reabilitação mini mercado Becora hodi sire bele faang ho diagnóstico seguro. Negociante David Guterres hatu assunto ne domingo lorong ronulu racing ida fulan janeiro tinang ne iha mini mercado terminal Becora dile. Faang na ne haktoir durante ne sira hasoro desafio barak liu banhira udambot be lori foer hus estrada bot tunto oba iha mercado larang hodi estraga sirania produto. Portanto, negociante sirene aguenta faan sirenia produto, hodi sustenta ba sirenia necessidade família niang, inclui suporta uang sira ba escola. Amin lugar vendedor ini, kami akan rekomenda ba governo de agora. Kami akan kusur beret baik hadiah itu tapi hodi ambele buka memori sustenta ba amia morisasi. Ami senti ladong segura tambah bahira udan tahu bele tamaya mereka larang lalu poer siramos bara memang impacto mai fale amida paine baik oh hadiah itu tapi ini jadi amus bele kamu sini jadi garis abi kita usang ambele sistem temos amda enggak usang di silam sekolah Nunemos negociante Ana Aurelia Belo exige ao governo atuhadia condição mercado refere hudi bele facilita sira fa produto local ho diagnóstico seguro. Sim. Reportagem Amélia Babo, Televisão Timor-Poste. Janela informação ba Emma Roto. Atu atena informação atual dia Gliu, que tá halua. Haneha botão subscribe, like, halo comentário, no faz botão ba mídia social Roto.